Kajing pusan hakin igasngi. Kalay po turik u agas arajar arpo. Halor jong kapang. Kajing pendap kajong ublay. Lani God's provision. Kalong ya kabangila ban Syiem na kasiti kajong upol kabaar siya kinong korin kalanong kabakandai kadakon kabapra. Kikentian kibaong kumni. Haba pidon halagasngi. Kajingdap baro haki ki baro. Pinyo nangroy kerhai. Siya kajingle baha baro. U George Muller uba im hapleng jugisnem sihajar praspa san hadu sihajar praspa kanai pupra. Ubalong u missionary Kristan. Ula seng ya kajakari konswet dan ya orphanage ha Bristol kabadon ha England. Tang da kajinget kajong ubat kijingdwai. Klem da kerpat lani apil nanu. Ulala ban ai kajing sumar ya ki shilak arpo hajar ngud ki konswet. Bat hagaju kapor ulala ban let kumba arlak mail daga jihad na kabenta ban yalap ya ke gospel. Bat ulala ban let yalap siya ki saupu ardali kiri. Ulala ru ban penslur ya ki babon ki banget kumno bakin nang ban shanya haublay haki por baro. Hakaway ni ki journal ki jongu utho kumno ba ublay upendap ya ki jing.com jongu kamtam ban pendap penbiang ya kita ki konswet. Hakaway ka step jong kaway ka sni. Haba ki liang bat ki pela kila don hakamit bat kala day ya ki kena bakin bam ya ki jimbam step na ni ka breakfast. Bat bakin late siya ki school ki jongki. Henry haba lapit omdan jimbam bat omdan pisa ban tiit ya ki jimbam bakit ki kena jimbam. Ki kena ki bapli kimtip omdan jimbam. Kumba jule man na ka step kila yang hawlain ban yang ya ki jimbam jongki. George Muller ulaong, children, you know we must be in time for school. Kena pitip bangiday ban poy biang po sa school. Nang ta ula duay uwang. Dear Father, we thank thee for what thou art going to give us to eat. Kupa ni ay mo yami nakabenta ka ay kabamen sa ay ni bangin baham. Marsan kut kata ka jingduay, layo snow balaran batit ya ka jingkang jong kata ka orphanage. Habalalit ban pet, bat ban pliru ya ka jingkang, kisyam yo way ubriyo ubalong utray jong ka way ka jaka syat jingbam na ka bakery, bat uta utray jong kata ka bakery ulaong yo mula, baro simit ngamnang banyo tiya. Don bakren na po jonga, bangaday ban ni ay jingbam siya ka ni ka jaka. Kumta nga laki no arbaji menemen step. Pat nga shet ikini kijingbam. Bangan yo banwan ay siya kini kijaka. Umula ula ay kublay yaw tau try jong kata bakery. Nakabenta ka jing sabun men Syiem jong u. Pat tang marialit utaw try jong kata bakery. Layo sngaw balan batit biang niya ka jingkang. Bat abalalit ban pli layo is ya way pat ubriyo ubalong unong aydud na new milkman. Ringkat bat kadut kabawlawan ra. Bat utaw nong aidot ulaong kakali ka jonga kasniw hakmat jong gani kapalor ka jongpi. Bat katbangan na dep ban sna ya gani kakali kalak ban simpor. Bat kadut kalak ban sniw. Kumtangawan ban ayno yapi bapila ban penan kam ya ka. Kani ka hikay ya niru. Banginang ban syanya haublay nakabenta ki jing don kam ki jongi ka bamalagasni. Bat ni dayru ban sngohon hagi aka ke bau blay u ai haga jingim ke jongi. Bunsin ke jinge kami habang ngimhon ya ke aka bau blay u ayangi. U Epicurus u bade u Greek philosopher u ong, to whom little is not enough, nothing is enough. Hauta ubamhun hagi bakendian kamdan ke aka eru kabala man penhun yu. Kumta kum gibanget ni don kam ban hun hake e bau play u ai bat pendap
nakabenta jongi. Kajing tuai haga ni step kalong. Uble. Hirap ya nga. Bangalak ban siya niya ami bat ban hun hagi eki bameme ay nakabenta jonga. So ya kabango haga kerteng gajamu chisu ngadwai. Amen. Uble un kurku yangi haga ni kasi.